Paushadi yung iba iba pau khara update tagjari. Government AFSPA makatana thamkhigadra natragana lokthokadra aibadu review tawgadabani. AFSPA na mioibagi hak khonggaoinei haibsidi Lalli NHRC. Laibakasigi notice state karada human right khonggaoinei haina sandogliba asi aranbani hana National Human Rights Commission NHRC gi chairperson Justice Arun Mishra na phongdokre. Mara makatana haikibada National Human Rights Commission gi maikadagi AFSPA gi legality natragana Constitution ki matang da debate pangthokpa natragana examine tawba amatangam loi aduba AFSPA thambana human right khonggaoinei haibsidi generalize tawroidabani government ki maikadagi AFSPA asi thamba mathau taribra natragana withdraw tawba mathau taribra haibdu review tawgadabani augiba December mari da Nagaland ki Mon district ki oting da Indian force na civilian taramaga hakiba thawdoka mari lainana notice ki state singi section kadagi AFSPA arilip tawgadabani aina demand kya tawre Egasi also housing Assam, Nagaland, Manipur, Imphal municipal area yaudana. Amadi Arunachal Pradesh ki sarukada karada impose tawribani. Security force na AFSPA ki marumda mafam mamada operation sathaba amadi singnai haidun warrant jaudana phaba yabagi sakti adu piribani. National Human Rights Commission ki maikadagi extrajudicial killing amasung custodial death hasi yamna action lawi loinana. Asingba case report tawgadabani natragna sumuto cognizance lawgadabani. National Human Rights Commission ki maikadagi casing asiki merit sing aju examine tawbaga loinana victim family the compensation lawthokle commission ki maikadagi harbo wafam sing adu mari leinaba state government na pangthokadabani haukiba me thadagi state adu the BJP na lusingba sarkar lakpadagi sahi asigi me thada Assam da police na tangak kya da encounter sa thakiba thadok singa mari leinana hangkiba amada commission asigi chairperson asina makhatana haikiba da civilized society amada fake encounter gi mafam leite Masih commission da masih da yaba ngamloi thawdok aduga mari lena lona chap chapa thapol lokhat kadabani haukiba me thadagi state adu da BJP na lusingba sarkar lakpadagi police ke encounter da miu kontra kani thoi lai khitre yangai mangana asok pan nangkre hariba nongmai kam nabagi thawdok sing adugi matang da commission da thawdok sing adu fake encounter ni hana maran siba ngamde kharamadi khosem ke nongmai kam nabo ramba yai commission ke mekedi complaint sing adu logduna case sing adugi managing examine tawri haike Atopa pau amadana BJP khaktagi oiba sarkar lairabadi sana laibak onthoke chief minister Hauji lairiba sarkar ase miyam gini marmaduna miyam na jadaba thabak amata sarkar na tawroi haina ngasi BJP yanglam madarna sinduna langmaidong ki sanabung da pangthokiba BJP gi nongmagi oiba political conference da chief minister N Birena chief guest ki warol piraduna phongdokre bangna makhatana haigibada sarkar ase gi pantam di miyam gi yaifa tharong singba phungphana phangana ba hona bane loinana Watok lantuk sing singdaba kaya waroisin purakna ba hona bane mathangi lakadaruba taraga nithoi suba Manipur Legislative Assembly mikal matungda BJP gi lengak sasan choidan halakhi kane lamdamasida BJP khaktagi oiba lengak lairabadi sanagi lebak onthoke coalition government asidi awabana pek thalle BJP nulusing ba sarkar asi lakpadagi state asida miyam gi yaifana ba anoba scheme ke am haudokre ban blockade leitre singtam gi anak pamari leire chakho thorang gi thaba khumang chausille Nagalam romda achum ki total shutdown miyamna support pidabadagi mai pakhitre ADC bilgamari leinan achum amasung KSO general headquarters singi district sing da kaukiba total shutdown miyamna support pidabadagi mai pakhitre Tamenglong district Sosanpur district amasung Tengnopal district amba bangi mami takhide adubo Kangpokpi district dadi bangi mami khara takhe Tamenglong amasung noni area da mahusagum dukan thong hangke Sosanpur district su bangi mami takhide Karbar ki mafam sing thong hangnakhi moredasu mahausa gi phibam da kari mata kai balai kide adumangpo national highway sing da di asumna kauriba ban asina maram oraga gari sing sena kide panbaya badi joint traffic students association amsung thadok in bigi meke de achumna kauriba ban asi matang jade aduna makhoi gi jaga sing da ban asi sawgaloi haina mangjung na lak thoki bane adumoinba Kangpokpi district da di ban gi mami ta khe dogan sing thong lo nakhi lambi soruk ta gari sena kide Delhi dasu Manipur Tribal Forum Delhi gi lamsing makade ADC gi billadu Manipur Legislative Assembly da introduce tawgadabani haiba demand da mas rally chatke baragasi da asumna ngasi sangsin ki total shutdown gi khongjing adu da miyam namba phungphana sagat pagidamak ta thagat ba phongdoragle Lubajig Information and Publicity Secretary Khamillen Dongal na thadorakpa cherolamana hairibana state asida travel miyam gi hakki damak ADC billasi yamna marohiba mane Adumoy namak ban gi khongjang asina maram oiraga miyamda kudong chana bathokiba adugi damakta nuai taba phongtokli aire makatarakba atopa pau amadana Nagaland gi government na ahenba district ahum semkhre Nagaland government na thangchunamit ahenba district ahum semkhibaga loinana state asigi district masing punna taramanga sokre
State Cabinet Adoba District Home Semble and a Tangsanamita Lautokre. Now the same district in Adudi, Tasim Minio, Newland Amasung, Sumuke Dimane. Tasim Minio District as Kohima District Kaido Kibani Amasung, Newland Amasung Sumuke Dima District Singna, Dimapur District Kaido Kibani. Tasim Minio Mana State Asigi Tarahum de Super District Koike. Tasim Minio State Asigi Tarahum de Super District Koike. Newland Taramari Super District ni Amasung Sumuke Dimana State Asigi Taramanga Super District ni Another District of Masi Semtring Magda Nagalingi District Taragani Toit Lake. Nagaland ki Hanagi District sing given the Quite Nova District Wariba, Noglak District, Toensang District is subdivision Amawarambane. District Asikumza Lising and Taragatari December Taragahumdoida, Hanagi Minister T.R. Zalianga Lusingba Naga People's Plan and Wave Government Sam Kivane. New Lenamsung Sumuke Dima District in Samlakuda, PSE Minister Jacob Zemomina Harau Temba Fongdokre. Magna Madu Christmas ki quite Farabakotol ni Hike. Tweeted was under the minister as in Hike, Market constituency the labor, Newland Amsusomoki de Mabo, State Cabinet and Nagasi and over districts in Wuhan Kibasi. I wonder the Adukimatic Noai, Masiki Democracy Minister Tagasari. Mahiro any suicide Tokibadi class 11 result Gimatanga protest Tokre. Telangana the intermediate first year class 11 examination the failed wherever Mahiro any. Sikibaki Matang the government Buman Siratuna Tongan Ba Mahiro groups in Iranumita, Hyderabad the labor. Telangana State Board of Intermediate Education TSBI E office the protest Tokre. Mahiro Funama pass Tore had a Lautok Pinava Mahiro groups into the demand Toke. Examadugi result state vote na Sagol Sinamita Lautokibane. Mahiro groups in Aduna Hyderabadi, Paukum, chasing Valuation Tobada Arai Aran Awikia Jawadagi Mahiro Chata Yankee exam Pelwebane. NMUI SFI Amasung PDS UK Protest Adunamaram Oiduna Nam Pali de Leva TSBI E office the Tansan Lake. Authorities in the exam result to cancel Tona Bamasung Mahiro Funama passed away and allowed Toknaba. Protesters in the demand Toki. NSUI State President Bankat Balamor Yauno protesters in police Nafake. Government aran bu warip logo dagi Mahiro ani sujat Tokibani and Magna Baral Sike. Balmurna Makatana Hai Makwena Minister of Board Secretary da pandemic Kalaga exam sing conduct Taudanaba Hajarabasu, Makwena Namtun exam pang toke, government aran Buwarip Lodanum Hirosing Tungi Ponsida, Solaka the Batabak Sing Satare. Government is wasik matang the tang generate forward given the Sanctor Trabadi protest Kansilagani Anazu and SU I leader as now warning toke. The SBI in a conduct toki exam other the Puna Mahiroi. Lagmari is in Yakiga Mapan Chani Nifugani Toina Sarabia Kimanum Mahiroi, Chadat Nifuga Mapan Tamak Pasta Kibane. Tamil Nadugi Pudu Kodai school building Samathuaragane. Tamil Nadugi Pudu Kodai district the labor safety standards Kasana Traba school building Samathuana district collector order Togre. School Education Department and district authorities in the communication Amathad on the district to give him Soglaba. School building Chani Yankimapan Kangan Kibada, higher officials in the school Sama Kanke. Kankalaba school Sama do Tuganan district collector order Togibane. Higher Education Department officer Amana Fongtorpada, Icon School Sani Yankimapan list Patient Kibada, district authorities in the school building, Sama Tuganan of Amasung Athena 17 and about Tauke. School buildings into Tuganan by district collector of Public Works Department PWD Amasung. District Rural Development Authority DRVA the order fiki. Toigador school singadu Sinakraba Musung at a building sing wire class to Bangatani Ire. Panbazabadi Irai Nubinta, Tirunel Valley the Labor School, Amakiwal, and Karakibaki Tauta, Mairo home Sikibakaluina Atai. Mairo home Pibam Swakibani, building adu Tirunel Valley Town the Municipal Corporation building Manakta Labane. Corruption Jaring the Badagi Fatana the Labor University Amagi BC resign Taugre. Bihar की कैपिटल पटना लेबा मौलाना मजरुल हक अरबिक एंड फारसी यूनिवर्सिटी MMISAP युगी वाइस चांसलर मोहम्मद कुदूस इंस्टीट्यूट अदुदा सथरिबा करप्शन की मेयोक्ता थामरुम स्ट्रगल तौरम लबा मतुंग इराय नुमिता महाकी फमदगी रिजाइन तौखरे आउकिबा नवेंबर कुंद कुदूसना बिहार की गवर्नर फागु चौहान द लेटर अम इदुना यूनिवर्सिटी अदुदा थोखलिबा स्काम अदुदा गवर्नर की मियंग सिंगसंखिबने राजभवन द थाबा लेटर अदुदा कुदूसना हाइके मदुदी हाउजिंग लेबर फिल्म अदुदा भाग MMISAPUB की BC होइना मखाथन थबक तौबा ngamlaroi हाउजिंग लेबर फिल्म अदु थबक तौबा याबा अफब एटमॉस्फेयर ओइदरे मरमदन अयक VC की फम थदोक सरगने कुदूसना लेटर अदुदा करप्शन की वथोक अदु ममांगे VC की सुरेंद्र प्रसाद सिंहा की मतमदा
ꯀꯣꯗꯨꯁꯅ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 10 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 8ꯗ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯃꯗꯤ CMOꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯅꯤ ꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯤꯇꯤꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯒꯅꯤꯖꯦꯟꯁ ꯂꯧꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯥꯖꯚꯋꯟꯗ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯊꯥꯈꯤ ꯃꯥꯅ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯁꯨ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯏꯗꯨꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒ ꯎꯅꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ CMOꯗ ꯏꯕ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯃꯗ ꯀꯣꯗꯨꯁꯅ ꯁ꯭ꯀꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐ꯭ꯂꯣꯞ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯅꯅꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ MMISAPꯒꯤ VC ꯁꯨꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯗ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯆꯦꯁꯤꯡ ꯅꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ RSS ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯀꯧꯕ ꯑꯥꯎꯠꯁꯣꯔꯁꯤꯡ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃ ꯅꯦꯛꯈꯤ ꯇꯧꯏꯒꯨꯝꯕꯁꯨꯡ RSS ꯀꯝꯄꯅꯤꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯆꯦꯁꯤꯡ ꯅꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯂꯈꯅꯧꯗ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯥꯎꯠꯁꯣꯔꯁ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯅ BK ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯧꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯗ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 8 ꯁꯥꯔꯒ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯆꯦꯁꯤꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯈꯤ ꯁꯨꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡ ꯔꯦꯠ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯆꯦ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 8ꯇꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 13ꯇ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤ ꯃꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡꯒꯤ ꯑꯆꯪꯃꯜ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯨꯄꯥ 9,900,000 ꯆꯪꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯣꯄꯤ 1.60 ꯄꯤꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡꯒꯤ ꯑꯆꯪꯃꯜ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯨꯄꯥ 9,900,000 ꯆꯪꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯣꯄꯤ 1.60 ꯄꯤꯈꯤ एग्जाम की मतम लाथोखिबग लोइनना अखोइना प्रिंटिंग प्रेस अदुदा लुपा 12,2 पीखि हाइना कुदुसना लेटर अदुदा पनखि आउटसोर्सिंग कंपनी अमदा सेनफम अदु सांक्शन तौननबा गवर्नर की प्राइवेट सेक्रेटरी बिजोय सिंहना मंगोंदा प्रेसर पिरखि अनसु कुदुसना मराल सेखे कंस्ट्रक्शन की थबक लेपतबगी दमक NVCC दा लुपा करोड़ अमा फाइन तौग्रे अथिंग लेना लेना नेशनल कैपिटल कंस्ट्रक्शन की थबक लेपतबगी दमक नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन NVCC दा लुपा करोड़ अमा फाइल तौग्रे अवाफम बसी दिल्ली की इन्वायरमेंट मिनिस्टर गोपाल रायना इराय नुमिता फोंदोखिबने मिनिस्टर हाइकि मदुदी NVCC असि नेताजी नगरदा लेबा मखोइगे साइडबदा अमंबा हिंगदा कंस्ट्रक्शन की थबक तुमिन्ना मखा चथनबा होनरबदगी फागे चाइना की ओइना ख्वाइदगी सही जामलबा मियोय अमा मसागी सही 135 सुबदा लैगिद्रे चाइना की ओइना ख्वाइदगी सही जामलबा मियोय अमा मसागी सही 135 सुबदा लैगिद्रे हाइना लोकल अथॉरिटी सिंगी मेखेदगी फोंदोरगले चाइना की जिनजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन दा लेबा मसागी सही 135 सुरबा मियोय अतोगी ममिंग आली मियान सईदी कवि भाग कासगर प्रीफेक्चर की मनुंग चना लेबा सुले काउंटी की कॉमोसरिक टाउनशिप द पोखिबनी सईदी लिसिंग अमगसानी पर मरफू तरुक की जून 15 फोकी आना काउंटी की पब्लिसिटी डिपार्टमेंट हारे इंग्लिशिंग अनि तरगा इंग्लिशिंग अनि तरहुमदोई की मतमदा महाकी चाइना की ओना ख्वाइदगी ओइना सही यामलबा हिंगलिबा मियोसिंग की लिस्ट की मकोक थंगबदा यावरिबने चाइना की एसोसिएशन ऑफ जेरोमटोलॉजी अमदी जेरिक्स्ट्रिक्स न ख्वाइदगी सही यामलबसिंग की लिस्ट अदु इशू तौखिबनी महाक यामना चंप पुंसी द महिंग अमदी हिंगदुना लाखे मांग मतम पुनमकी वना साब मतमदा चांगनायना साई अमदी मयुंगी इंखोलदा नुंसा जायरगा लैजै करिगुम मतमदा महाकी मासा मसु सेंगसनबगी थबक थौरम सिनबा तेंग पांगे मखा तरकपा अतोपा पाव अमदसु म्यांमार की आर्मी न रिबेल सिंगा खुथोंगनाख्रे म्यांमार आर्मी का रिबेल सिंगा अकन मंगोंदा खुथोंगनाबगी थौंग सिंग चथरपदगी मियोय चट्रेट रोम हेनबना थाईलैंड लांजनाख्रे अना ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मथुंगिना फोंदोक्ले थाईलैंड की अथॉरिटी अमदी एयर वर्कर सिंगना हाइकिबदा मियोय चट्रेट रोम हेनबदी थाईलैंड की माइसोर टाउन द सेंसिलखरे करेंट नेशनल यूनियन के NU अमदी म्यांमार आर्मी की मरक्ता खुथोंगनरिबा असिना मरम वैरगा मियोसिंग अदु लांजेनखिबने नोंसुक थंबा थाई अथॉरिटी टाक्ता लेबा ऑफिसर सिना फोंदोखिबदा म्यांमार दगी अंगान चंगा निफुगमंगा रोम जौना मियोय लिसिंग अनि समंगा सुमना अहुमदी थाईलैंड के बॉर्डर संगसिलगलगा संगजफम लौदुना लेरे आइखोइना थाई अथॉरिटी के पुनो होनदुना मतेंग पांगनबा थौरांग तौरे लोगेन काउंटी अमदी अतोप विलेज दगी मियोसिंग दु लांजेनरखिबनी नोबेल पीस प्राइज फंगखबी ओंग सान सू इन लुचिंगबा गवर्नमेंट बो फेब्रुवारी अमदा मफम चिंगथोब्रबा मतोंग तारकपदा लेबाक असिदा सरंगनबा फिबम अमा मयुकनदुना लागले मासिना मरम ओरगा सिटी सिंग प्रोटेस्ट तौबगी खोंजंग संगसिलखिबदगी एंटी जोनता मिलिशिया अमदी आर्मी की मरक्ता खुथोंनाबगी थौदोकसिंग तोइना चथदुना लागले हाइरे KNU के म्यांमार आर्मी के खुथोंनाबगी थौदोकसिंग हेना कांसिलखबगुम तौरे KNU के काग्लुप असी म्यांमार द ख्वाइदगी लीरबा रिबेल फोर्स अमनी रीजन असिदा मसाम अरोमदोंगी हक लेपसनबगीदमक म्यांमार आर्मी का लांथेंगनदुना लागलिबनी हाइरे सही फाट्रिबा अंगांग द सोइबदगी कोविड वैक्सीन कापसनख्रे साउथ कोरिया द था 3 खक्ता ngairiba angang amada flu shot kapkadabada soibadagi COVID-19 की वैक्सीन होना कापसनख्रे आना लोकल अथॉरिटी सिंदगी फंगबा पाउना हाइरे म्युनिसिपल सरकार के वफम अमा जोनहब न्यूज एजेंसी ने कोट तौखिबा मतुंगिना हौखिबा सेप्टेम्बर 19 द सियोल की खारोम द लेबा सियोंगनाम द अंगांग की डॉक्टर अमना अंगांग ममा की नमक थंबा मॉडर्न अगी डोज अमा पिकलिबा अंगांग अदु ओइना कापसनखि हाइरे अंगांग अदु अनकपद लेबा हॉस्टल अमदा नमित मंगानी यंगसिनखि अदुबा मंगोंदा यामना अरुबा साइड इफेक्ट की खुदम अमता दिलाखिदे आइना अथॉरिटी सिंगना आइगे यामना पेंद्रबा ममा मपाना डॉक्टर अदुकी मयुक्ता लो सूट फाइल तौतुन इंजेक्शन लाना कापसन बगिदमक कंपेंसेशन तानखि आइरे
Arabida content singa sigi marwiba pau khara asiba pau tamjariba Maribor local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri punamak pathagasari channel asina domda kanarbadi subscribe tobi dirbasina subscribe tobi romoloina like and share tobi sukawi namapo amokana thagasari